Maemo a santse a sa iketla ka kwa Central University of Technology. Baithuti ba ne ba paregile dikgoro ba sa dumele bao ba neng ba batla go tsena mo yunibesithing. Ba re ba batla go tsena kopano le botsamaisi tebang le ikwadiso. Mapodisi le one a ne a beile maemo leitlho. Management o tshwanetse ba tle ho rona ba tlo bua le rona re lokise ditaba tsa rona le management. Ho fihlella ba tlile ho rona ba buile le rona. Ba ka bitsa maponesa a 400,000, ba ka bitsa a 2 million, ha re tlo dumela ka maponesa. Management wa CUT o ntse o kopana le di SABC leader ho leka ho rarolla bothata bo re nang le bona ha jwale. Hosane re tlo kopana le bone re dule fatshe re buisane ka di demands tsa bone le hore re ba thusa jwang. Baithuti ba college ya motheo TVET le bona ba ikana ka go tswelela ka ditshupetso go fitlhelela dingongorego tsa bone itshekegelo tsebe. Dikolo le tsona di emisitswe ke college. Before ba khutlela ho rona ba mita di response tsa rona, di demand tsa rona is to say re tlo yema, re tlo kwala campus till ba re thusa ba re fa di demand tsa rona 100%. Kgabagare kgotlhakemedi ya Baithuti University ya Free State e re go ikwadisa ga baithuti go tsamaya ka tolamo le gore ba itumelela ditshwetso tse ba di fitlheletseng kwa kopanong le botsamaisi. Ka mora kopano e bileng teng pakeng tsa kgotlhakemedi ya baithuti le batsamaisi ba sekolo, baithuti ba se ba dumelletswe ho tla ba tlo ingodisa sekolong physically, baithuti ba se ba dumelletswe hore ba tle ba tlo ingodisa without providing the permit. Le taba ya ma-security a neng a sekeketsa baithuti ba rona tabena e ntse e investigate ke batsamaisi ba sekolo. Baithuti ba dirile boikuelo ba gore ba bana le sekoloto se se kwa godimo ba letlelele go ikwadisa.